In a continued effort to support the socio-cultural fabric of Tripura's indigenous communities, TTAADC CEM Purna Chandra Jamatia visited Twirupa Reform Church in Khawai Para, Killa on Sunday. During his visit, the CEM officially distributed catering sets and a variety of musical instruments to the local community. Alam sogo sini Khorang nai bitong nai hastin joto lokono angner loge wa hai tin nishalo Purna Jamatia sing tini ozarawo Killa amsayo phai sokai mane kaisana karon ka or jagawo TTAADC hafang bai nai koljak CEM ni yakti khlaibai tini kaisa charcho manai bag jagnai जों साइमनो उराम न अब तो हाय खलाइवै कैटरिंग सेट फानो ओंथों रिनाय ओंथों रि ओंथों हासनै लुक्रोने हामख्रानि बागै गोबांमा जरावो माने बाग जागै दंगो आबो हायकेनो तिनि निशालबो बाग जागनाय 400 माने खनै र अबनो नन्दरनि बसकांगो तुबै फाइनानि बागै एबा सिनि साइटों मंग बाय नरनो फुनुनो बागै तिनि ओ किला आमसायो फाइबि शक फाइमानि तिनि जे जागावो माने बाग जागनाय आबो ओंखा Killa amsa bek hobjak Twirupa Reform Church or jagawa kabang mani bag jagnai aborongno no jong saiman lainai tamu bag jagnai ke busu CM sarni yak bai bag jagmani bonono sarai nirokno phononai ke soya khlaibi jong bai karangoi tongde angdor logo Purna. The distribution is intended to empower the villages and the church congregations in organizing social gatherings, traditional celebrations and religious services with greater ease. Addressing the gathering, CEM Jamatia stated that the TTAADC government has been consistently working over the past few months to identify and provide for the basic communal needs of the people. This distribution drive is aimed at supporting our villages so they can celebrate their various socio-cultural activities and dignity with joy. The CEM remarked. Fadinge tinini chikoncha ya farmane mani rono tewi CM sar ni khugo thajithani khanai nalebana busuk jorate oboni rangmari rok ke bobon nahar mung naharoi mani khani rok bagjaka sarno poilan chini khorangol lamsugo hambai kolomkha ikasa tinini je pandabo eba chikoncha mani khani bagmani jagawa tumatma bagjaka ke tei busuk rok rangbai khana poilawo hambai chini khorang nai tongnai jo to hasteni lokurokno tei bisine oroni 400 tongnai joto members joto adong sunang poilawo hamjakma yafaru sung tini oro Khawai Para ni kaisa church oro jagao phai borok bai malaiwi chikon te kaisa chini hamjakmani maresi oro jaga rangni kuno belo ya sung oro jaga catering ni set dokhani ni tamasne tosti kaini karai kaini chosmen kaini omahairo ke balti rokha hinge মানে রাংনো ভ্যালুয়েশন খাই হাঙ্গে তো অনেক কম হাইপান চিনি কতর হিংখে হামজাকমানি কাইসা गिफ्टसि जों बरनो हामजाकमानि गिफ्ट याफारनाय होनै फाइमानि जों जतनो साइमानो जे मथा तंग हांखे लोको तंग हापारा तंग हांखे अर जागा गैदरिंग लाइफ्रो सामंग लाइफ्रो के तो चालायबानि नंलायबानि अम हाय सामंग रक माखायलाय ब्लाय नांगो गे ओ नांगमानि जिनिस जों तिनि बरनि थानियाव फाइरो फाइखा गे गिटारबो काइसा रो फाइखा total amount to omo asuk kabang thaya 32 moto thongwi omo thangna guitar soh catering ni set phia rang ni amount no ang or jaga sara ni musuya ba boba omo khaina ni musuya main hingke chung hanjakmani mari borno chung tini ro phaikha ma haise buskangni salrogo bude obota haike manai bagjak phino chung tamasne chini amsayo to kilao prai 140 ta para tongo chini ani ADC constituency Inge aroni bisingo जों maximum jagao no 2ta 3ta group tongo 140 ta ni jaga जों almost 220 oma high catering set rokha groups ngkha parangkha church ngkha joto oro jagao khoroksa party ni hi जों sai ro mania kaisa church so hingke joto party khainai tongo hapno chini tiprasa chini amsaini borok jekono lokowa BJP tongnai CPM tongnai Congress tongnai nini tipramo thatongnai जों अर जागा तिप्रामो थानि बरक हिरो मानिया काइसा संस्था माने काइसा अर्गनाइजेशन माने अर जागा जतो पार्टी नो सपोर्ट खाइनै दं जों तिनि पार्टिकुलर काइसा बेनिफिशियरी रो हांखे तो
individual lo hangke to joto party ni kisa to janja party ni favor khai favor sang group no rokha ba para no rokha church no rokha hangke or jaga joto no duljak thang pai chini nahor mong chini bubagrani nahor mong kaisa no je nini borok chini borok Tripura sarok joto benefit mathong or party kotoria party to tini tongke khana kring thang pai ne agi CPM tong tak CPM kri kha power tak sung Tripura motha ADC tong ulo hoito Tripura motha kring nai juda party phaine kintu chini borok tong nai chini loko tong nai chini church tong nai 400 suri nai rok tong nai hingke sung or jaga first priority chini dofa haisi age ni jora rok ka amta hai mane khne rok bode bagsa boto angje saima mani to om haike mane khune bag phane individual lo bag lai mani ro no church ro para ro om hai ro ke sung tabok je initiative na hoi khaimani hai to nugia khosini am sayo apato sarno belai na hambai The pastor of Twirupa Reform Church expressed his heartfelt gratitude to the CEM and the TTAADC administrations, noting that these items would be of immense help to the local residents during community events. Okay, teluk klaiwi te busung shilaina inke orane pastor Twirupa Reform Church ni pastor ba kok salainai sarne khogo botama sanai inke sarno hambaya ya formani rogna tebi shilainai ke sar puila na sini khorang lamso khorang news no bhine tini chikoncha panda sna khlaijak mani CM ni yak te je ya pharjak mani manai rogna tebi nang tama sawani musu ang sana ni musungo belai ke khatung laikha jepro sung mo thabai ke palinai mani kunai bai ke palinai hing chung di so na lai tong mani jorabo te sung nukha sini sar song je ADC hapang ni tui je mani kunai ro mo thawa so bai tong kha lokko so bai tong kha omai ke so ba jagai tong oi tini chini sikon cha sung mo tha sur lai tong ma jaga bo a jinis ta sung man kha abo belai ke khatung kha tong thoka te chung mo tha ning gai sung sar songno je belai ke bo bo khubai chung hambai ranai chung sabai malia belai ke khatung kha age rogo ya age ne hafang tong pro rogo ke obata hai chuba mongur ma de man actually chini mo thabo chini monoliwa chung maya kho omonu phas chung man ka chung omonu phas man kho haiban bagai belai chung khatung ma bujuda ke buskang financial rogo tai bu obata hai chuba mong rog mana ne musu abo to sarsong je naikol tong nai rok teibo kha phari chungno hamja kangke nahar kangke bangsa kangke sung manai abo sung asawo tani ke sung manai hunai chung asawo haifana bo to ang manai buskamo manai abo to ani sakto confident ke saimi ya tan ke runai rok sungno khai rok ke sungno nahari rok kangke sung abono manai The initiative is part of a broader outreach program by the current ADC administrations to strengthen grassroots institutions and preserve the cultural heritage of the indigenous people through practical assistance. Akan orang dugoi man kana tini ni cikon sa panda wo Killa amsa be khop jak Twirupa Reform Church so kisi sa humfana khawai hamjak mane bishing tei TTAADC ni CEM Purna Chandra Jamatia ni yak bai rojak mane khonai rok orone bishing te kai sangka guitar angkai sung saimano joto no TTAADC hafong ne tuidul mung bai ni ani khinya wei salbrum no amta haklai kisa fano mane bagjak mane nugjagoi no tongo abo hai khlai ne financial rogo bu khlai finai hne bu ne khobai sajak mane norok bu khana chini khorang ni bishing tei angkai tini bagai je panda nuk mane abo norok srai sawai mana hamjak mung bu sakabang etini bagai asunu tongsi tong angner nalok go Purna Jamatia Khorang tong ni Chini Khorang bai. Reported by Pravir Voyer and Suparna from Killa, Chini Khorang.